perlu baru asa sisian ngira kenduk biang tengah ngej baru na pi piak pi kya pia biang te mentang ngej ba baru na pi ya ape ka jubab ka bangan sa ai tentang la thot ki comment sang ni hapon na jonga dengan ai na ka jubab pi baru te haswa man ai ka tangan pen syai ka wei babun ki bakali nga ki ong ba pide karbine pide mikir ne ki ong kom tate ho ai ko pide i banga de jai rong hang de baru na pi tang ba karbi ki balak kelak khasi te sung thu ya kata kin mo te mentang ko ban ong pi sa ka wei ba ki kali nga pi sa ha ai te nga sa po klim stem bat mentang wan puli course cheni chapo adali wan puli professional cosmetology course bat sedesko dengan pencai pi ka kata ka cosmetology bat ka kata ka sedesko te kata ka cosmetology hapo jong kata ka cosmetology ka don ka haircut hair chemical ba arong snu kum tu te kadon ka makeup professional makeup basic to advanced they bat kadon ki nails up to international level kadon ka beauty level 1 up to 4 they bat kadon ki eyelashes extension ki hair extension kum ta so on kidang don te kata ka sedesko pat kalong spang ki skin kum tu spang ki skin ki ba pule jeliu spang ka skin mentah ho ha ka tu ka cosmetology course ngala yo dei ka beauty spang ka skin tang bang pat dap ke ngarang ko an pule jeliu spang ka skin namar ba an pule jeliu spang ka skin namar ladang idon ka certificate sedesko ngila ban tresha bar ka india ru ngila ban tre namar ba ka tu ka sedesko kalong kumangiya tre lang bat ki doctor kalong kumangiya tre dermis kum tu te takadaw nga pule sedesko sheni apule jeliu spang ka skin haka cosmetology course ru kala dan kumang laong ye pi ka don hi tang ba ngadang ko an pule jeliu shushu namar ba ka skin jongi kalong ka badan kam hadu kata te ngapule sedesko khanang bangan yo tre bat ki doctor kum tu te na kata kadang wan pule shani te mano badan interest sakini ki lan snyu kli adu gejat Hila ban yo hang ni ka academy jongi te ka best bahiru ngan ong pi ka certificate de ka international certificate bat ka de professional te mana mus ngudan interest sakani sa pentip yang bat ka way ka ba best mangan ong pi bang nga puli hang ni ki 100% job placement hang ni te ngasong tanat ya kata ti tong nang penslam shu ya kani ka vlog ka ban pensyai pang ka academy ngan sa pensyai pi ka next vlog menta ngan pule sendan na ikini ki comments ka babaro na pi ya up dengan pule na yakini to ya ngap ba te bat kumju ba ngan pen batai pi kibun ki comments ki ba ong kibun ki biasa nrim kum tu tengah la shushim itang kawai kum tu te saya ngap ba wat nam ya forward ya kani te to ngan pule sendan na ma ha ka tu ka pages tom tangan puli nak pet kibun haki comment then are you karbi ya kata tengah ada betu ipi te but you look like a karbi ngal ada betu ipi kata te phong dress karbi te ka dress karbi ngala pa umra na yeng email la pa parcel yang te kasnong fina ngala ong pangade na cream stem tamam tangan dan support dali te pen i ka video badan satu pen i kijaka i badan satu te kijaka ngam julit shanghire te kumnon te endang alik kum tu tangan sa le vlog hi tambahkan dan ka porong sa kai kerpang kum tu kenapa pen i kijaka baro badan sene telit kai si sa le vlog pin ingi ka jaka ba ipenat sya ka jaka ba pisa jani ka jaka banga sa tangam tip ira namar kalmit kai hir shino ru tang ka banga tip de ka Taj Mahal Lotus Temple de ka India Gate Red Fort ang kum tahi ki ba kampau nam temo tang banga adep let hakin lightly except ka Taj Mahal na klempat len de ka Taj Mahal ru ngan sa len hi hasyan ti mentangan pois dan syaka skincare ka babaro na pipil aya up ti bat menta hakatu ka video ki bon ki comments te bat ki comments kan iba ki long ka ju sudah ti mentang la shim tang ki mat badan kam ki ba ki beriu ki kwa palan ti ka baning kongan wan sendan ya unyang mong ki ong bakum no ban penjai unyang mong ngan ong basically ngan ong epitm don hira kada ban penjai unyang mong namar ba katu kade ka pigmentation ti menta ka piha banang ban take care hi la ka skin ti kade 3 types balai ba unyang mong ujang ti ka baning kong kala bandai ba ngayo i badon ki beriu ki bum juta moisturizer kita direct na ka SPF pitip ba ka SPF ka no ka jing strong jong ka SPF pin tak direct te kan sa thang na ka skin jong pin ngayo iba haying jong aru im juta moisturizer kum tu napo ita direct na ka SPF iplong jita khmat ita direct sun kum tu mlong malek kum tu ka tu ka SPF ka de ka baklan bah te mentata shona ki ek jing tak khmat kum ki Nivea soft tak shona kum ki tu te mentangan pulis sis dan mostly ke kelis pang unyang mong ya unyang mong kidan balik belajar unyang mong kidan lai benta balik belajar kapan kong ngayo i kum baki bahing junga ong kim juta moisturizer kum tu kim juta moisturizer kita example kum tu ka SPF Garnier kum tu SPF 50 kita direct banyak tu ki pelong moisturizer nak tu ki pelong sunscreen sendan nak tu kam day ka babha napo pide banta ka ka ban prevent ka skin ka jongpi menta pinta direct banyak tu ka SPF ka thang te ka skin jongpi nak ta ka daw pinyo unyang mong kata ka direct kong bat ka ba ar menta pin ngayo iba kia use ka face wash kat balap kum tu kia use ka scrub kat balap ka tu ruk kam day leng ba ka tu pila ban yo ka skin diseases jong pi ya gitu nyang mong bale ban sa jia kum tu namar ba pim ju take care ka skin jong pi na kata ka daw pin sa yo tu
pinta ke SPF tang ha por ba pile chabar mde ba pinta pin shohing pinta le ayu to pincu pendu ay ke skin la de kum tu menjulong kum tu te bat ke balai su modor banga de oily skin te mentangan tak sai ke serum kum tu te kala itengku maki umpiang kum tu na kadur jongi namar ba de oily te gitu ki thlus ebru ki he te ki knyang ru ki kloi ha ban yo namar ba ye gitu ong pinta sa ka serum hang ta kala ke tengku pra umpiang kum tu te nda pila mi chabar ki jabo ki lawan adur jong pi katu kam dai na katu ka daw pila banyo yung nyang mo ti mentala da pi kwa ban lat na kita baro kadon ko way ka solution pi ban thet ka jing tak khmat all skin type namar ba ka mentala banyo ti tang ba da kumno thet na ka all skin type khana ba pinsuk khnang ba skin jong pi ka nom don ka danger kata ka way te bat men miet kum tu da pi dai oily skin pi dan yang mong ta na aloe vera gel te ya kitu ke bat itu ki dry skin pan tak nak ke grislin min coba tia tang ba pi hapnya sat kemar baro mde tang kinyang mong gitu ba mi knyang ya baro kata ka dika basic pi ban sat ba kemar haswa pin tia le deep cleanser namar baro chisni pila shong hang ni pila le chuto ki jalapo kum tu ki lawan hadur jong pi ti temudur gimla banyo i tang ba nda pila le cleansing kum tu pin sa song thu ya kata ti menta janmit jalap shua ban tia kum tu le deep cleanser kum tu te gitu ki dry tak nak glycerin but ya gitu ki ba oily tak nak aloe vera gel te gitu ki normal gitu tak bit nak jing tak mat ka pita men mit rum lilai tak nak night cream kum tu te tang kum tang ko pen size phang ni unyang mong namar ba wat nom thit ki dawai AA namar ba piti ba ki dawai ki don bon chemical ba wat nom ta ki jad dawai namar ba ka bon chemical le bit nak kata ka rut khna ma pin suk ya la de hi te men tangan police ki way ki comment send link you have a pretty skin sa share lang kiling jong gitu ye kiling ngan sa mention na hakani ka video sa mention na hapo ye kiling ye jing tak mat ka ba de all skin type pila banya thit namar ba ngaruk na use gitu namar ba nga kaskin jonga menta ka portalang kalong kumway portiur kalong kumway hapor bang khitia kalong kumway tingam nang suk ngan use na ka te ya ka face wash nga use na ka Cetaphil te ya gitu tang sa mention hapo mo ya ka link te kumno ban penjak nyang ya uknyang ngam nangar ban ong namar ba kibon jat ki knyang pet ko piu i kum nga uni mde ro knyang namar ba kade na ki hair follicles kade na gitu basa mi na uni uknyang hasilang mat jonga te gitu mi knyang kum nga uni te pide ban klan ban di nga de baduna di te kalong dehydrate ka skin jonga te ya gitu ki ba mi pat hangap ya gitu ngan ong basically ki de ki oily skin ki ba khami knyang ba ki oily skin te ki mi knyang ba namar balai ka post jong ki ka he ka thlus ap kum tu ka he dei te ki dust kum tu ki jabo jaban ru ki kuloi kin ban wan hakani ka oily skin te pi hapan le deep cleanser dapur sat khamat kum tu sa le deep cleanser da det nak tu apply ka toner pi chu thin nak tu ba spray lile nak ba pi chu ta kum tu lile da det mang ta te pin sa thia no ta nak moisturizer wa nam ta serum te kata ka ba gitu ki ba mi knyang ye ki ba mi knyang namar ngam tip la pi ko tip pang kham nya pang knyang namar knyang don lala ki jan te ya kata sa unboxing amo na ka benta ki bater khong na ki benta ki dry skin te kini ki dry skin tengan ong baki long locally mo kinam don knyang re hot kin don ni way ar kum to tama amde 100% te kitu lada ki don knyang kum ni badan manga nilai utu unmi hi unja hi wanam lile wanam kusla ya kata namar ba pinam don kamera ban stress phang tau knyang e kum tu tang ba ha kan ka dry skin kan don kitu ki jing khos ni kum tu namar ba dry than ka skin te ka tu kan ki ong ba dehydrated te pi haban di ba ka ni kitu ki ba dry skin pi haban di ba ka pi ban avoid ya ka toner wanam use ya ka toner namar ba pin dan thlus ep hire pi don ru ibarit tu te pi ban avoid ya ka toner te man tangan poisa ya kan ka way te na pan ta uni wrinkles ki daw ki ba pi yo uni wrinkles ki don arjat lajat tu ka baning kong ka de ba pi stress palan pi bun jingmot jing perkhat palan te kala ban wan tu wrinkles te bat ka ba ar ba pila page phone than pim thia akar kom ka ba dei te kalong kom tahi kata ka wei te bat ka balai bada pi wan jing wan e kom tu pim sat bhai kini ki khmat jong pi pim da sat bha kom tu te kata ka de ka balai te ka solution jong kan ni pan ban pen jai ka ni kanam jai re hangni pinta pide ban long testa ya ki e gitu ki bangla e thu pide ban long testa pide ban ta na ka e ka moisturizer ta na ka ni ka Nivea soft katur ka best bahata hangni under eyes jong pi ha shop pin thia te nda lakhi man step sat bhaya ka khma te nda adep sat khma to ta jing ta khma te da pile chabar ta ka sunscreen ta under eyes ru nda pila wan sat bha ka khma jong pi ka dur khma baro ka wei ta byang la da pi ta testa 100% man ong pi bakan sa jabit ka wrinkles jong pi te man ta ngan poi siya kapak hadu namar bangayo iba baro ki comments ki long yes dream ki kaju tang ba mostly bun ki baklis pang unyang mong dia unyang mong ngal de pensai pi kum to mala pensai sujro te kalong kum to tan pulik ni kapak hadu ngaru kwa le skincare hablet tex enrich tang men ini de iparlok jong ihen men jonga te iwan tex nga si teng miet iwan kili kum to te ngas tenat e ba
pia inga pia support inga pia church inga te to ngai barok na pia gem no hi te sa follow kini ki step ki jonga ngan sa pha ka link hapo ka description tu jing tak kamat ka banga ngata ki skincare ki banga use kita ki all skin type piru pila mnya use na marba kade all skin type ti pila sung thu hi pila mnya use tada pide oily ru pila te manta tang kum ni hi mentang masuk wana pa academy pet yang kelempat lau janji e gum tu tengah pong extension te manta aku apan ajubab ne kan ni ti jubab ki babon na marba pangka skin tang kum ni pin nom sung thu ngi ba pule ru ngi sngo ba jabing la king kum tu tang ba ni de ban pule te ka to ka banga pensyai pi ki dan ki reason te ka dan ka solution dan ki bom dan solution ru te ngangai ba pias ngot nat wat nom thit ki dawai na marba pitip ki dawai ki don bone chemical bah wat nom ta ki jad dawai na marba ka bone chemical tada pimi sung ban comment se ka ka doubt ka ba pidang don sung ban comments na marba ban pulish pangka skin kam de ka basuk ban pensyai ru kalong ka bajan jar bah tada myo ban pensyai mar khamat kum tu kalong ka bajan jar bah na mar pim yo ban self kum tu te tam ki bangala ban pensyai pi wat nom thit ki dawai chemical kum tu khana ma ni unja wat nom thit ki kum tu le be ja ka ka belong natural kum tu bang long kam pi baro use nang ka SPF wat nam thit ki dawai penjat nang mong ki penjat nyang mong ki ba penjat kenyang ki ba penjat wat nam thit namar ba penjuk lut pisakai te kublai shibun te sa ekershan bet yanga te ada pidon kami ke ngobaban comments knaman yo ban pensyai shushu ep te to kata guys kublai shibun bye bye ngobaban share like subscribe ini channel jonga te ada pidon kami nga kano kapor dan ka lembat pi sa comment chapo ka ba pidang don kam ka ba pimpat syai sa comment sapo mo to kata perlok bro bye bye